Delma, ale. Come kusai la? Amen. Mote. Come kusai zami? Second good day. Kusan mute kusai. Gas mute? Second good, gal bayan. Mote. Second good. Mote. Ale, mbapwe, Delma. Nen ap chaje machine pou an kome do bayan ba pou et nou. Yogita. E pou tèt san ap chaje, nan bayt ni an problem, ou en pou so wet manje. Oh, ou fe an ba wam sa di po. Kome et bayan ba pou et. Delma, Eh, ou koute ya? Ah oui, eu me coûte à même. $5 mgen? $5, la ki yoge $5. Machine $5. Ndesan? Ah, bay boal pal. Big Zo, on vous a bien $5 okay, balang dot sa non moi. $5 ma pe. Allez. Nou ki de bou ki nan peyi nou, nou de kou nyal vini mede moun nan vodou kwe. O gen baton kok la nou perdi. Ki ve le moun dam la son bat kok ou pedi. Ki ve le moun dam. Ou bat kok, bat sak nan moun do la tou. Original la pedi. Bat kok nan moun do la fout pedi original la. Ala fout koute. Delma. Wes mwen le mwen 75 fè m konnen ande? Oui, mote. Ban nou moute fè machine nan ale nan. Mais dialo, mga la vide. Allez, malé. Nan ou baka pa fapè baye sa. Fais-moi du alou même, Pas parce qu'avec AC Magui là, mon voisin va faire. Delma, madame. Wap fè dekale ap pa sa. Non. Delma, si bien. C'est, regardez les belles moun. Allez, bon moun. Ba we la de wap. Big Zo ba yo marché, oui. Delma. Man pwese yo fin charge kon yan la. Delma. Delma sou prale, allez, non. E nou menm sa kapot avek ti jen nou, e kom se vole miye, e kom se dit mwen, ou konen la lesa e le pam liye men. Oh, ki kaka mse mi fè lole. E va lo prale. Gemoun, mbade kaka avon nou? Mbade kaka avon, ou konen lesa e le pam. Delma. Delma ki bon? On maladie flan la, on maladie kekon. Mbako bon nou lepe, mbako bon nou. Sa pase men, ou bako lesa e le pam liye men. Eh men, e la manje la mbwe men. Ki sa mwen mpe nou peyi ya men. Comment ça? Oh, Gemoun nan gen machine Et là, mwen yo. là, qui ne parle avec Tiwa Kamosa. Et nèg là, avec nous, nèg là, même, nèg en dedans. mbako bon, sa vle di, ou bako chofe ya, a vle di pou ap chache tou, mati. Delma, sou prale, allez, nous, jeune garçon. Ma pete kou de baba. Je pot la man an resto men. Man an resto men. Les aïe, l'olier. Le pam liye men. Sa a fe pam liye. Manger les aïe, non.